openi Paul no ogina mu say Roman father ene obetia ne say ya wade obofo na Roman father enkrebe to dwo mu say osafo pon wa kwakobu Roman Catholic so man hye so etimpenifu atwena sense o ma suspend no na nui o ma hu say posifo eye training e wo je se ne kofodua enya simkuma priest oye Roman father ogina mu ono so wo yentete esa asoro no ode awie kura Oman from Upper West Mantemu ebuafuye pa wo eye nsachiraya eye omanpani John Dramani Mahama aye ewa bemu echemu se eye Dr. Rashid Hassan na wo boamu ye pa na nsachiraya omanpani aye die yade ebe ha wo na wakopie mu ewa ni gidi akasie mu a ene openi Paul no Yosef Pon a Anointed Paris Chapel International APC nanso nya apio eye asafo ne din ate Reverend Obofo Wakaze chirem se yemfa nto Ghana fo anim titiri na Kristofo ne se mo a mo soda mo hyentade na chechire mo nimpedua twintwan se sabi efunu ekasen o chirem se wawade abo ho moden a na jejja ho kakra wate be memba ne hunu se yes oba na ne hugu waka ma ba ne sa na ma ono so afiri afam ente sa de sa chicks wambaji mu kurum na chire mo hwade a mapin hom ensam no pina na ka ho awia yese nkonwa be so mo se awia prem to be ka se wodi ro ha ne nsia chiripo enkron kasafidie som na yeka mo se homoho afehye ne gusu a ekoso ewo prampram intimidafo nkoya wunye late bomode anako bebe ye do ne mu ode ade no ye adwade e beka ne se market sales eye all day every day de bia da 24 hour economy ene ye di ne wo prampram ho no ma ya konoko na ye ni kapam na dwumade ye sonko ate sa no eye fast trade ana afinso prampram traditional council na dwumade si o mo na so a ya tudin say Fast Trade Cultural and Food Festival. We are celebrating African trade and food and culture. The palm timbody anko. Then na pesa okoton. Then na pesa wonso okoto. Ni nyina ya pram mo mafasha na wokwa we ni beje pam. Na yakopo ya doma kwese de be na dwumadi no. Yade ni nyina ebeba awieye na etodwa ewo pram. Anglican Park ko na wonye late na akwa benya bibia to na wonso watumi afiri e de fam. Yera weekend mudia na wawani to sense mudia bebre na ana beko so na hyemudia ne so de eden ya obe serve nsuo e wo ho no manu nti na mekan fo nsu papa e de ama we ye Lumba supa eno ana sese obi agi atuma wo num bi enu nti no bomade aso be frempenifor na wonso wonsa etimi akabi from e wo 0549889685 ana 0549436616 Akenkanfo benu ya se nkonwa besum awie no edi ameje so ya wofa osi ade ya de wan at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mangutedin ane bantwere bonana otafrija mene Adjoa Agyei Sikapa ya da ya ho ya pa ya de kase bono entire mu ankasa ebesem nansa na no me wo fase rose gold usidi ya kase bono eye de ba dia wadama eba na nsempatie amamu nsem di ya kase bode ya hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kase bono nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwapa efi tumirika ne hia yen e wo Facebook na efi YouTube na yamfa kase bono entire mu ankasa ensam ya hia kase bono se e de afri Supreme Court nominee ono ayemnanim ni a waben pa awatemu mu oyetemu afo pa the din at the Justice Edward Amuako Asante na odensam atodwa echirimsem enipa hodo a edumpempenso a bauna aposifu akwache wonom wabu mraso ntizana tiade a besin kwatwere aposifu akache kakra na yehwehwemu emfanfa wasem no ho yebeka ne se detained ewo mla asem no enya nkwa asem di bia kra court na wade mu kirem se wo hwe oman Ghana mamra na ahyehyɛ de ato no mpefe se emra ni ho kwan se obi a yemfa ne nkwa asem di bia ni nasem enkyere se onkodam emfie dodo se no aposifo edne tum ebro beye nonhwere aduanan enwotwe ejina ho ma eye ende mienu 2 days se moya ne sa na oman Ghana mra ene matietia so na ba ne sempo anipa na fa hodie no matietia so kra na okirem a yemfa nto Ghana fo anim se oman Ghana ewo mra ebo onipa bia ho pan
ne senti so bi efomomra na ekobese enam hwehwem baako mienu bi efa na asem ho nti o onkopie mu awa posifu akache na onkoda kantabak anasem ni ten kakra na hwehwem mapa enya adwuma wademu awa posifu akache aboroso ano eno ene enefua emienu 2 days anase enwanhwere pode aduana nwotwe se pa ho ekwana miensa sa oposi ni kro anase crime officer oma ho kwan masa temu no koso no o my Ghana mra ese tumi etwena so papa na de no ejina mra kwanso do se wadu tudwa emra Ghana fododo na ekasa de fa ho se obi tumi koda afiase e wo mra nipa no yemfa ne nkopie mu awasem dibia na o my Ghana sem dibia emranim fo ntena se na afio temuafo enhye se onipa yi wadifo enti sa na te de a enu yenkonkwa twiri mu yemfie be yetu anase emfie nkron ni nyina ma ya emra bia ni hodo ma ho kwan na nipa sabe yase wa yemfumuso be hwehwem koso kekente no wakwa akodem eburo ye nafua mienu ewo eye eposifu akate o kirem se na ma we yade a etietia o manga na mna so am esanso etietia enipa hoto a wonum kosa te bia ni mu nyina no wonum fa ho die so na mra justice eye Edward Amwako Asante ekopie mu ewo vetting eye parliament appointment committee anim ewendo da ya wadam na eye osana bosum da toso de nu nson ewo mfempem mienu na de nu nsiemu na justice Amwako Asante ekirem se edi na nimpa hodo makwasa tibia mu no wo mamode mfansem wei enkwada o manga na semdi bia court no na court entena so evisempeni se patapia petwa ya na mra ene edohoro na o manga na wamna pa interfere neko yemfa ntumanim se wo yemfumuso bi na posifu abedo ya bechew wakwa akodi aposifu akate na yede wakotum se hwehwemu koso wasem no mu no watumi adema boro na fu mienu kro de amedofo yi fa kwa semdi bia court na court tenase a ubenya mpetesika na wo otuma pata okrante sade asabo ni we ebeda so akoso o manim justice Amwako Asante ne kasa emu nchiremu no eni chapter 5 you are talking about the human rights. Yes, right to bail and all that. I have always had the notion why suspects have not sued the police for keeping them for times on end after the 48 hours. These are things that people should be doing for us to know that the courts are able to confirm what is in the constitution for those things to happen. So all those rights for me are justiciable. Yes, thank you. Nanusi yepe ena watu aso say we de ni pa na we suspect yesusu entinya de agye say yebu na ten enti wo de tum chasa ha dwen na osa kire mu say yemfa nto Ghana fo anim o bisa no appointment committee nanim say openi na wo ukopie mu ewo o man Ghana court eye kuba tan a yasem de bia super supreme court na say obi na gbo wudin say kokosumo na kwa wo kwei wonya sure say ebese openi bi free siro dom justice Amwako Edward Asante wo he masem bi ba it is said asem ne tie minim se medi for pa nanso woni mia na me do koye to bomodi ansa asem no be ni si wan tansa na sententan na metumi adifo medibim uma medifo a meyi wadi pam ana wo kirem se dabi o man Ghana mra no ema ho kwan se obi mpo emfa ne nsa enwurawura temum atemu nhye ho no mpefia se omde ye adwuma ne senti ono mpo de osafata na adwumade a wabo enadu o man Ghana hyehye ye famra ho no edina kodum pempenso a wadui eno nkyerɛ sabi obi na abɔ ne din kɛkɛ sɛ on sanfa tempo eno wakwanya sa de brei ni senti emra koduo bia ebeta wo man Ghana temu hyehyɛ ho no ɔde bɛyɛ adwuma sa de ho mrate ɔmma ne ho kwa mesabi obi mfira ne mfirifiri kɛsɛm so emia na bɔ din o Ghana man panin ne emia sa ɔkae a na mbɔ din na ɔmvɛte wo no intima sama ba ɔkyerɛ mi a sa de we de tɔfe akwa empeno kwa nya de obeye bikura e watemu adwananim. We as a judge, when you are appointed, you swear an oath which you go by. That is a very important thing that you do fair. You be fair and equitable to all manner of persons who appear before you. Judges decide cases by facts. Before them, you apply the law to the facts and all that. Judges do not go mingling with the appointing authority just because they appointed you. Independence of mind is very important, and that is why I've gone to where I've gotten to. Independence of mind in the ECOWAS court, as you know, we deal with presidents, heads of states who we meet, but therefore, and still when matters come before us, we'll deal with them as they are based on the facts, and therefore I think I have the independence of mind to be able to withstand all kinds of influences, if any, to do my job. Thank you. Any ya wuti ye ayo penny pod no empremprem oyo temuafo a o man Ghana man penny yam papa John Dram Benny Mahama aboni din say onkonko som awo man Ghana
yasem dibia kubatan Supreme Court ne din at the Justice Edward Amuakon Asante na no si yepena openipa ba ko no so oyemleni ni mapa no sanyo temu afa Ghana mampeni apa no so onko na ntototo na no so ka ho ne din at the Justice Anthony Forson Jr. ono so no kopie mu ewo eye appointment committee nanim ena o mbisa ne say openi kwa wo kwen na nsen yetete so wo ko man Ghana yasem dibia kubatan Supreme Court na sadi ensam ne te no asa mnanim fo no doson dodo etemofo no doson o mapaka masa osusu senka o nya mna bi na ka temofo no nipa dodo bi so we de enipa etu enipa duase duru ho a yentwa so no obi a mabie mu ana no so de mo ka de enka ye nanso ebe ha dwen o kina be ha dwen pa ni senti bi asemi wo ho no mo na o hwesa de asam ne te no jurisdiction no etesam de kwat aye asem bia fofora eni mo mbebo na pa se yenya no twintwan se we de Supreme Court judges we akontia ye ma obi anko bio de be ha dwen eno so on the same say eto a Parliament Appointment Committee no enim. Should there be a cap on the number of judges at the Supreme Court? Yes, Honourable Nominee. Thank you, Mr. Chairman. Well, I'm one of the advocates of no capping because of my experience and the kind of seminars that I have been to. In fact, one of them was in this very chamber where my Lord Agyei Sikapa indicated to the committee when we were doing the constitutional review that because of the jurisdictions which have been given to the Supreme Court, which is so wide, capping will bring a problem. So unless as a country we decide to reduce the jurisdictions which have been allocated to the Supreme Court, for now there should be no cap. Indeed, if you look at the write-ups on the justification for the expansion of the membership of the Supreme Court, it was clear that the current composition was unable to cope with the workload. So for now, I disagree that there should be a cap. Thank you, Mr. Chairman. Any awuti ye Supreme Court nominee Justice Anthony Forson Jr. Enamote ninkan. Yentwa kasiabone so namra shebedwem aginipa miensa aban eyi wom so omonkosom ewo Supreme Court no atumun na nipa miensa Justice Sophia Rosetta Benasco Esa Sanso ana Justice Edward Amuakon Asante ana private legal practitioner Anthony Forson Jr. a omo emiensa ana aban eyi wom asese no yade amrashebedwem agi atumun no muji tumu ewa abra report every Parliament Appointment Committee honom ebaye HM say yade omode omafa vetting process ni mu na asese no matimi agi omatum na sa vetting process inam so amadom kuma omo amrashebedwem mu ekiremu say sane niam akona nya ade omo ebegi atum omo sori krampo epie ye na omo butu ombo omodin a etimi hwe se nipa miense ombetimi aye omo mpensempensemu sane ebe omo so no ebetimi akosom ewo Supreme Court na ye omampani John Dramani Mahama anene Judicial Council for etimitna so mu yi sa nipa miensa wen na omo kasa ye ekyiremu se ade adom kuma wo mashebedwem omobanu dini Alexander Fenyoma kene kasa ye December 2 January de ekyiremu se untimi enyi obi 3 days pe na unchemu so convert na chese onko nonkosom eba ne sa na sa hyehyɛ na enya ade omudi sunti na ye dom kuma omo mashebedwem de enya ade omobeti ase ama sa vetting process na etimi akoso enu nti no mo so esori ye edi free edem honom echemu sanya ade a sa hyehyɛ na ekoso ne de ombetimi ate ase na emo Mr. Hiafo ebo modin a ehwe ye so ombetimi akoso ama vetting process na etimi akoso a sese de omagye nipa miensa no atum so omonko Supreme Court na omonkosom It is say no sa atemuafo basa Ghana mampeni bo omudin no mpempre no endrada vetting no ekoso ema oman Ghana mra aye adwuma asese no wone mukwa akosom ewo man Ghana sem di bia kubatan Supreme Court no mabo adwumade asom Ghana nya sa enti we no once majority na said Lumba nyum ye enti obi a sa na ye ya mate yentu akase ebo no so na yekoya nim ne yemwura mu wadusua ensense mum enameka say akyerɛkyerɛ fo nkamo ko beka ne say Coalition of Teachers Union. In fact o madwa pa teacher unions no wone mu kyerɛ mi say yemfa nto abanim say odo mo nam kwan bi so a kwan no akwaye kotoma me hwe oto agro wone mu kyerɛ mi say ba ne sɛ na nansen akyerɛkyerɛ fo mo do mo gya to honom konkoden asom man Ghana na eba sɛ nansen na Ghana mampeni ni o man Ghana emra beta de kyerɛ ho eba omodin apagya omudi brem promotion until they are promoted. Intermo kyerɛ mi sɛ adenti na ne twedi ampon yankopɔ ya dom ama wonom nso o ma safeta bi
enti omudi bre na omdwumadi omudie no aso man Ghana aso yehwe yehumasua no aso mani mama pagya omudi bre ma ehwa dodode ne de ekire din ede adea sika beta ho ne ho ne ma hoto esanko mo nsaka no bapem ne ekire din ade hye ekirem se yemfa nto oman Ghana mpanifo anim se twidi ampo Nyankopɔn ya dom na abro yi puma kwam na ebeduru adwada osana bosom de toso aduasan baako ewo mfempem yenu ene aduonu nsiam de am ene Ghana mampeni ene asoye hwe oman Ghana humasua so oniminyamfo Haruna Idrisu ombeto mpega wo mayimum na kyerɛkyerɛfo nkamam koi ekirem se yanka nkyerɛ mpanifo se Control and Accountant General Department bapem samana ye kasɛn chance wa contract te ne ho ano angazo hu de wanya kura wale mu kyerem se wo hwɛ nkitahu de beto abonten a ɛno ɛfa nhyehyɛ akoto a aso ɛhwɛ o manga ne ho masua so ɛbɛka ne se Ghana Education Service beto Ghana wa mu kyerem se nkagya enipa dasani de sɛ wo bɔ adwumaden ɛsom o man Ghana sɛ ɔkyerɛkyerɛ ni a Nyankopɔn yɛ wadona twidi ampo Nyankopɔn yi epoma komam na se pagya adibrem se promotion pɛ ɛka ho a usikasem adodade ne nyina akɔ pepepe enya afi ne ebepagya adibrem akɔtena ho ansa na yesan to aketuam o kyerema nya ne sakra enti eba ne se na automatic adjustment no anya adwuman na mramba mmɔden friends ntwerɛfo nhye mu endada ya wata na ɛyɛ osana bosom ne toso aduonu nson ɛwɔ mfimpim yenu ne aduonu nsia mu ɛna twatwerɛfo penin edema Ghana National Association of Teachers NAT Thomas Musa ekyerem se Sane muntu na akoso ne very unlawful family kwemu baako kra enti obesra Ghana mampeni ene aso o man Ghana mohwe humasua so na afei Controller and Accountant General Department so masra moda sesei omudi bla na kwani mu kama enti omasre ehwa dodode sika pe soro mo nsankan ba ni menya yo automatic ye bo wudi na sika ni tuato na mo msa anya saa pa se de makan dia se de etie bia no twidi ampo Yankopɔn ya dom na adwa da bai ebitu na sasa wadamado de na monza nka de a ombeja agyekyere na o man Ghana mampeni ene aso ehwe humasua so mpenifo nankasa akwa classrooms akwa kyerɛ de ewo manyim. We the teacher unions, we have no option than to make it clear that the automatic promotion of teachers or placement of teachers on the required grade as where they should be on the promotion as of the results that came out, they should be put on the respective scales by close of work on Monday 31st August 2026 as promised by the Ghana Education Service. Failure to do so, whatever happens thereafter, His Excellency to hold the agency heads responsible. We the teacher unions, we cannot restrain any teacher from that particular day. We are saying we have done all within our power to make sure that this matter is resolved, but to no avail. We have been treated unfairly, we have been treated unkindly, and it looks like when we are speaking, people don't want to listen, and people think they can do as they please. We are telling them enough is enough. And yeah, enough is enough. Anti we dey ayadodo. Enti openi pa motene kan. Ono ana waye otwetwerefo openi meche General Secretary Edema Ghana National Association of Teachers Nat Ekubatan no. The din at the Mr. Thomas Musa ena mote nenkan. Yantoa Kasiabone so na Professor Edema International Law and Human Rights ewo University of Ghana School of Law Kwadwo Agyei Etua akasa echemu se omoya nhyehyɛ foforo emfanfa amanyɔsɛm no kɔso ewo universities ahodoɔ ewo man Ghana mu sɛ ne ɛbɛyɛ a kabina min kabino ɛno so na ombetimi ahyɛ mu kina na tumi ahodoɔ amanyɔko no ewo school fo ne so wɔ campus on so ebetimi ate na wakasa echemu sa wo hwɛ sɛ ne amanyɔsɛm no hadwe ewo school fo ne ntem a ni na afri NDC ne MPP amanyɔko nim a tertiary education institution network for eka ho sanso ana tertiary students confederation TESCON for so ka ho a wo hwɛ na kyerɛ sɛ ne nneɛma akɔ na yɛfa ahodi a wɔsɛ mofra ne so timinya na ɔmo ankasa de ɔmo pɛ ade na nya ade ɔmo nya sa afa ahodi no de yɛ na ɔde nsɛm yi to dwa ɛwɔ abra ɔkasa de afa topic a reclaiming academic freedom for democratic renewal in Africa ana oche mu sɛ ɛwɔ so ɔmo bɔ mɔden na ɔmo timi hwɛ sɛ school na ankasa mpo no ɛba sa amanyɔsɛm na ɔmo yɛ na ɔmo adiska behwem na emom sɛ ɛkɔba sa amanyɔkɔ ɛwɔ abɔnten diska behwem a ɔmo bɛhyɛ school foɔ no ama ɔmo ayɛ nneɛma a ɔmo ankasa ɛmpɛ sɛ ɔmo bɛyɛ sɛ ne ɛbɛyɛ kabina minka bi ɛbɛkɔ so nti no ɛyɛ school na ankasa ɛmfɛ sika ɛmfɛ nhyɛ saa nneɛma nim.
The university space is being invaded by the political parties, and where they are going into is trying to dilute the quality of student activism on the campus. So the idea, as a result, students have been disenfranchised within the university, and we also see that in the larger university space with the youth. So the idea is how to enfranchise the students, let them take back the power that has been taken away from the political parties, and that is by ensuring that the students get to know what the academic freedom is, and to be able to work with the university management to redesign the whole student politics landscape, so that before you qualify to stand for a position, for example, you would have been vetted to know if you are not aligned with any political party or to what extent your affiliations are. Funding, university should fund student political campaigns, for example, so that they won't go to the political parties for funding. I think these are some of the means that are critical to start with, to be able to ensure that students will regain trust in student politics. That will then help them to be able to democratize the political space for students within the university. Eniya Utiye, a professor at the International Law and Human Rights at the University of Ghana School of Law, a Kwadwo Agyei Sikapa. Yantua Kasiabon Swe, Nayangramwe, was some emum. Na meka say Catholic Diocese, one more Konongo Mampong. Was Sante Mantemo, one more to say, one priest, Roman Fat Beer, one more Nijumedia be essence, ye, ewo Mujumedia Mudim to say, a ready Roman Fada, while boom rasso, and no better as a phonician huntino. Uncle Tnafie Kakra, na Meresim, say, the modern boss and son in as a phono peso, Sambesom, and next over to answer to say Roman Fada. What was so? Or much them send why you are my penetration can be a man. No matter who is send your police training center, work of Uludia, our PM Mantemu, and a Roman for the Jam den dia, and your other 10 years, none in some you knew any moon, and now Minu to create the honum, and your press up, no Roman father, and your so press up, sir. No, must say, a dear, a dear sweet. Roman father free, Roman, I saw the Montiasi, a police training center, acquire training, acquire poisoning. Na there's a no the gradaba tuja and rada na ayasana must not so the noon some. I want fem pim you near the new NCM and I want to move them same. O mabo madi apple where actually quite be a muhuno. Now move them and the Reverend a year Francis is some year a year at the pori. Na at the pori when I nature quite. Also, now we didn't yesenka kofia kakra. Now no maybe how ye no answers of Nenia. I feel the Rabasa. Now what the move them say? Asante shemo no na yo sana mbosi meta so de nu nan e won fimpim ye no na de nu nsiemu ana moje ne so so ana no dwade twa mu yo ana moje am so so ana mo bia watuo no Roman fada we de emfa emwa ntefiri neko eni asafunanim wonchehye bebre na mu ene mass na mokọ se de be de ampa mesrew emfa ho mfolo furum na kwatena nchen kakra na hwe mapa enkwa so mere sem wo besan ba na ya ba be di dwuma hoforo se anye yensu anaja watena ya member sam. Na no na nka tam de ba bontene kirem say omwakọ akọ senior man Roman father so say ni ogiram den aja say ne independently we nya asafo na hye no no ane pem ehunu say da bi yeyu baabi akọ baabi na baabi anyo baabi bechew ne senti sabe Jesus Christ akurampo kan ye say enimpa wanye bone da enko onto bomva mo obai na say na mo Roman asafo ne mpanifu aka ja ne se wabu mra so nti no ankwatena nchen kakra de a sabe enya wangutuo ne bia ya wosome beyi we huni so potentials owo abode sononku bi woni mu a ya chede a obetumi e de abesom Ghana post sabe to no hwe na beti na beti pan said ye wote a oye bemma mu a and they said ye okwa akwadwane Ghana post service na se fade a ene Roman father som na de oda ba wiye na na nkrata ene esom ne mpanifo am wokọ no mampon e de aba kirem say de asie no we de ebu asafo ne mra ne so ne senti enya de amka ho we yom firi bibia mu oyo no nkuto na akọ no kwan ti se muko hu ni se Roman father bi ejina mu okoforo dua police training center na se okwa akoyo post ni a na Catholic Diocese se wokonongo mampon asem wi omuni mu ho hwe enu so mu nkire mu eba na Roman father wa wona na tade ne post atade afata no nti okwa akoyo post ni a ho nsem awia yi yade asumwe sika ajeta enimre Ghana fo be kire mo adwen wo ho esi baabi anyo baabi bejo nti Roman father hu ni se mo ma ne nya ni Roman father adwuma de a
or police training center. One in the yard, you it's ready. Uncle some son of better one year. You Oh, my name, Soma, and no best some of mine, police officer. You offer as if we yet work as a one to quiet him. Yanswa Cassia Boneso na a yen sacrayo man penny John Dramani Mahama ye a ye ukwade tre moon. Osanabo some ne de tosu ediono and sia one fimpi mienu any edionu sia yimu. Ana Upper West Mantem Musa Sanya Sakrayane Koye no mani anje hu ye kra. Esan say Dr. Rashid Hassan Pepo no na wasum se Minister for Labor, Jobs and Employment. Adjoa Mampeni yen Sakrayano edine ko presidency son koye Minister of State in charge of special initiatives. Na okwa wane ne important ma ye adwadifuo omo mutu okada ne omanfo ewo honum ni na ni titu no eye NDC chitaifo kirem se Adjoa mubuafu ye pa na omadi omampani so ho yawo si watimi asise agina na omo sro omampani nkebe ya sa agina sie na wosi ye no konsan ensesa na adwen emfa emma wom esan se mabunu bebre na omani da eye Dr. Rashid so betimi apanyuma etimi ede ama wom na sisi omampani ede ne ko eye presidency yidie enya ade omo nso no sanfaso asa omunya no ombetimi anya sanfaso ne ebio esan se wokọ eye Upper West Mountain ni mo ye beye eye 900,000 and a wohonom a omu hwe ni mu senko obi a wohonom ayom wo mu hu nipa enso ebetimi aye minister na chese wetimi aboa onom so ne mfaso de bebre no omonsa etimi akabina sisi omampani aye sansakra ne de aha omu ye papa na omo sro omampani ebe ya nka onsan enye sansakra no fofo no mfa eye Dr. Rashid Hassan esanfa nko Minister for Labor, Jobs and Employment anya sanso de a enye wonyi onipa fofo no so ewo eye Upper West Mountain ni masa ne be yobetimi aboa wom. Some of us have issued our problems to him. Now that they have reshuffled and removed him, how are we going to manage it? He's supposed to help us through our difficulties, and some of us are well educated, and he promised us certain steps of life. Now that they have reshuffled him, a lot of mistakes are going to be admitted in the system. We were expecting development from him. As he's no more there, meaning we can't get it again. That's why we are not happy. For now, I don't think I'll get a job without our minister, because if there is not a leader in the region like this, for instance, I don't think there will be anything in progress for us. We are not happy about the reshuffle that he has done. So we will pray God willing, President Mama should give him the position back for the receipt people, for us to also have something in the labor and the employment. What they are trying to do and what they are planning for the system. But to us, we don't understand the minister that they have appointed him with. What we will plead is for him to come back and take the lead as where he left us, because now we are stranded. We don't know what to do. I know these are all minister in the Upper West. We just want him back to come and take the track on. He knows the fuel level of his track, and he knows where the J's are all going. He should just come and take the steer back. That is what we are just pleading for us. And ye eye omanfo a omo ewo Upper West Mountain ni mo anomu chemu sense akrayo mampani eye de fa Dr. Rashid Hassan Pepo hono aha omu ye papa na amanibo yensem choni Barbara Cranton ana de besomie yantoa kaseyebo no so na yakwanim na de bia yedro de ye bodi awura anigide ekaseyemum na me kasai openipo no yakofale pai no kure yanso oye okwankyerefo penin edema Anointed Paris Chapel etweditia eka ne se APC nanso enya wiawu enye kode enye duro ne moma ya safom na de ode ba ye Reverend Obofo ode adesere ede ato akristofo emanim se obesere mu ada akwanya binom afa esomato omuhunti wonom ehihye ntade no Yankopon anim ni ensem fataw se wo ba pa wawode na ukunu tifie na onu ukunu wofia na da tara tete kire ho sabi efasuo o se obi tumi sha atade ase obi efunu a ye kwadeda no ye de ne wakekire ne ho nyina ede ade a osere mu wada momode a sha ntade a munluku so sexy ene du ba bi mpo a nka ukunu wofia na nka wahye nanti bi na nka ja mupanti ba kwan se efa ne se turumutren na nka ja esanse a hotea na nanam nanim sa ase okwa na ba kwa na ba bi sa no eba ne za na ukunu hu was oba yi hu aye fa hu aye kono se nchenam otirima eba ne za mas echese ne efia wade ne tumi sopam na ode se de tudwam na one asafoma no ekasa ye
e was sana bosome ye wom de na toso de no miensa kwese de twa man na Reverend Obofo echirim sem wa dwen ho a wonte ase de nti na yeso oba wawade na woye kristoni na wa ma osofo bi a hye oso wo fie mpo aboduku na wa boduku a chekere na hwene so nyina pampi se bifunu na osifie ho adom hwe be manenim ha ebi so tumi se we de wa pam srete ne kaba se de oda chekere ne ho nyina se pampi tokro ba kumpo na no jeze ni kunu hwe ne ntuma ne mu a ohu hwe o kirema no no mwa ma wade ne nso ba kokra Reverend Obofo kirem se ade ba kwa ese tumi bua na wo yoba wade so pa no etum pampanso bia bo homoden se at least wo betumi atena se ne wo kunu wo fie nkuto de a wo yoba walefo a shantade bia ya light kakra o se we de mu da ho wo kunu hwa wo tumi hu inside ho no kakra ohu na afi ne ho mwa nyina so de ba ne se de bia nani wo so o kirema de ntia mema tisi monten no mkwa na maya na je o mokrum nanie o kirem se maya ne wo krum ne ye so smart o ma hunu se mema ye nipa bia ade o mani bebo so bia ne ade o mope etomtom boas na atade yi o ma hye na ha onam hono musi na atade ne wo hwa atumu se hu zanima bi wo hono ama na wa mu nyina ye nice e banse be ma ne titom se tew medofo oba fi ohun ni se sabe se abonsam enti obesra ma no se free na ekọ wa wade dia emfa som kekere wo ho enkwa kekere wanim nyina se funu munyan sa enya jensese na mumam ho moden se mo betumi ahye ntade bi akọ no ebeye kachi na okunu hu anoko adom wasan kasa atu akristofo asofo no fo ose mutumi preach ya kachi oba se oba de wo ye makeup abekwa abonsam jem wa moduku abekwa abonsam jem wo ye oba wo hye jeans wo bekwa abonsam na ose ede adia mokwa amonone na mokoka nyame aseba mutumi nka obi wo ho no mo no amonone atade a wo hye no wan hye jeans bi abetetere ne ho amfa nkwa adwuma wo beku no ndi sabi nimpa nim ye ne ho kwanto ho no na wonku na na sa preaching no kirem se sabi nyansanim ono ne ho ne sei nyamesom eye honam abrabo ne huhum abrabo aye po enimpa hwe de etu akoma yankopon hwe akomam ne senti obestra sofo no munsusu entum futuro ngu ganafo ani o kirem anyamesom ne ye de awobuare unu ya widie nsam keka hu hia na mom se oba bi kwa shaheres kakra oba wa shaheres o kirem se nani ate oyobi azabi onim nante ya kama na peja woto kakra ohun na matim ze bibs yani na wo de sa heres kran she bi da o kirem amwa entimu hya bi na mondo se kama makeup betuma ya ne kama o kirem aye bema na wo ka se ya de kofitem koye na oba nani ma se no koye makeup na ni ma ye fa se wonte ase o kirem we nyina ye nsenkwa mo nyame aso nte free na ko e ma nei munsesem ho kama na mema ne huma enti jante sade awade no ebegu se to ne tena mo hwe ade amapin ho shatade siesie wo oba wo fie okuna beto ye usem no nanantu no gira wakofa company ade kwa yie no de apama tare wo fie se me de be Kristo ni Kristo so no bebri abobodam ni ba bebri obo ya bodam fo Kristo so mo chase ma ho ye hu na ne tirafu abu asi nanim kabri sakati ase me so nyame ho na se ade fu ye nyame dia wo fa ho yesu atare Shana Yadebo na send you a Nani Patoso Chacha. It's a expensive car. Exactly. And Obi makeup so become and send you. Obeko wa pampasos, crass this off for. Obi and Tiro cancer when I know the Asham trip. Makeups ya ye, now your baby face, you know. Then your car hotitia was off for the cosplay shop as I could spray and I'll share hair. I have won somebody. Obi a badam no preacher out here some way. Hail no come and say with you. Obi Okra Hotia. Beman and I'm watching. Hail no left you up. That is it. I'm watching class. I do it just you. Obikura ni mushe eno kuna te say the otwi skate no. A full exercise on it to military in dressing. It's true. He no channel fan share ye kwafa po anu kura. E do wura anwem. Anyansa for na share. Etu otibi tu na ma you ma dey fast. The technicalities na share. Wo ye no mushe nti so for say wo share hail come send you. Oba share gensia. Wo share mema tale nyame akiwade. Kwa America ko ka kire mo wo Russia. Awo aba ko share skate enwura mu anku a. Ana na gospel na mo preach, mo tibi preach o US. Because I kwasi asema de ogira blochi a wote ne say wo ka kire say one share skate na ensire na ase no fa nkwa dwuma na awo nwura ne mo nkono. Wo share tale sisi na shana say ogira ha wa ye pampesa no. Nye to nko ha. The gospel in Africa na yet say ubenya nkofo bi amoma tieti kanasa. Me pa me ka kire so fa me say omoduku me pa me ka kire say mo. Eno nkire ayere papa obeye. Ayere papa wo so ayere so obebo bi chidom. Obede nya be suro betete mema no asa. Osofu ma me boduku nche so osofu ma me papa che obi a obi ase. Eno nka obetumi obi betumi aboduku so no ye wudini. Papa. No ni kunu ka bo mu sai nkofo. Papa. Duku nkire heaven ko. Nipa wa bra body wa dwene ne wa koma nipa hwede etua ne wa nipa hwe mesi duku emfa nko heaven da ne mo wa bra bo pa ene onya mesuro ene se de osiri nipa tia na do be ko heaven
Any a oti ye ono ana wayako fale pai. Onu kreya so na yako anchirefu penia. Oda anointed Paris Chapel APC asafono ano. Nidin at the Reverend Obofo ena mote ne nkan entisika mesere wada sa wote ye. Entu wade a wode me judi. Minimum de obetumi aye. Enti mo aye se mo wo fie na onu kunu nkwan kese ko yi hu abonte na mo nu kunu ofie. Wa kwa wo ye nneoma bi je se wanka se wa seketu se ayi wonim fante dok no. Wa seketu se fante dok no be wa hu nyina bra bebre pans wa kwato aduane na nya adewa. Ede ade ya. Be mani bi so be ye o de pekra fa akon wo ho. O ye de kra obeko. O ye de ye so no ne so de wa jinsemu. Be mani e. Enti ya montran ho ebi ho do mo no nyinsemu. Nti de onyinsemu ne de. Enti de wa jinsemu ne de. Se nya mema nyina na o mema nyina de na oba anye. O be ye de o be ye bia. Asa de wa dance de bi sa no. Na so na mema tie. E kire din ma menyu mfiri na mekeka message tamoko. Nya se wo. Na Facebook no so majesty na betebu na me wa fa se Pedro Ramadin na me wa fa se de aba na wo say. Fantastic news live from Indianapolis Kumasi Tano Sockers Ben Junction champion man bako there. Yete wa wi Tano Sockers Ben Junction Kumasi for church ya na nadwen pahene odi asempa the second dia ba. No simu dwani show na mmomode asa mo be share link na foforo so anya bia hwe na kasebone mo de pa na nadwen pahene odi asempa the second. Oye lo porter one kind senior bako there metia wo any passengers no awie na menkwa hanom ode ne ho market dia ba na wo so hwe live edifree teacher mante na kasebone loud and cry inside teacher mante Mr. Odene ho from teacher mante no de eye na dwenkyere ede abai na Obed Asamoah taxi driver edifree Tama New Town no chemsa yuko wo fasami B ene Adjoa Agyei Sikapa ene me bedo entemesra mo ada mo hwe mo pante we de senior man ye ma happy birthday Enquatenten onyini chena adwuma na Yankopon mmode ama ntimu de na yedie emu so wate enti Obed Asamoah taxi driver Tama New Town ya menhira opinu awoda no onye ne soronko kura emfa mamen na Richard ahwede aba ena wo say o ma ya ha wo Nhyiraba Kwadwo Sammy B takura de kwadwo kurom twa we de hyekonkron o si Adjoa de one ena efi otafri ja bantwere bonana ena efi Adjoa Agyei Sikapa wedding kasebone official party a na ye sweet like bed meat mo de sound of manam na ohwe life edi free eye great station na ye DLFM next. Keep up the excellent work done. This is DJ Ghanaian from Great Station DLFM next on Napo Bam. Ede ade ka sen no de aka ho ede aba champion bako de ese de nko te onka che na me wafa se ode ne ho market Sunday aba na wose ncha kese nkoma ne lovely eye daughter ever eye gbegbe of eye Kamas International School ono no ewo eye teacher mante na wache na wiei na sanso na master pana junior kentampo de aba na wose happy birthday to eye Jemfi eye Fibri Bresson we Doma eye Kwamisua Doma Kwamisua and wo Kwamisua rather Doma Kwamisua and wo o chim say God bless you abundantly wishing her long life wisdom with more money into the master pana junior kentampo no dia wodasin kuwe no o de emma Jemfi eye Fibri Bresson wo Doma Kwamisua nyame shop ni awoda no onye ne soronko kra na wenso efri eye Sandra Bakade abano so ma ya ho wa fa Nhyiraba Kwadwo Sammy B ni Adjoa Agyei Sikapa in fact wedding kasebode mo de pano tie life a na yetama free zone kasebode taxi news papa na ncha kase nkoma Mrs. Priscilla Fosu odobro ni papa bi and all the members of precious fans of dear sister Adjoa you are looking you are really looking good today. Nansana na honye ene de waye kama na me so uhum anim sen se de bia hum se me se Scooby Doo on kwaso a ana Sandra Bakade abese Lumba super best drinking water in Ghana and beyond. Just get a grip and odi aka ho edi abam na me wafa se ba comfort mati di aba na o se nchian kese nkoma na wafa Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa na o se o say you can never be sad in Ghana. Hey nye is a cry Ghana do be there na wo so for na make us say ono wa free Roman mu a okoyi di yikura no police no ba konso de yese mo hyehyɛ ntiantia turumutia na boapa ofie enti ode ncha kase ma Friday bonds o mu nyina wo DLFM Callers Association ko no mu nyina no o kyerɛ mu nyina we ye comfort mati na de bae na Samuel Otukofi e de aba ana wo kyerɛ so ma ya ho wo hwe life e de free so ate o say God bless you guys for the good work more fire the day Otukofi odi free so ate and odi abai na Asante Emmanuel de aba na was good afternoon dear news in fact or here live at free Accra Medical Center dear news no size a PR for you guys na me wafa say Asante Emmanuel odi abai no de aba na wo kire me say whatever na abofo what you are saying is true pa tell them
hypocrite pastors. Eti wafa se asante Emmanuel James asofo no bebre nya twem omo ye nya twem de we na bofo kan no kre enti mane mpie bion kan no kre nche na mo pesa dodo e de ade ye makeup abekwa bonsem gym na de hye tumiten a wonko heaven e de ade mo hye tumuten na heaven mo beko e na ode abai na adwen pan no dia sempa the second aba no wose Roman father wose Roman father sa bro Roman father bre e de ade osafo wa ye kakra si ye yiwadi na ko da kro beka ho asem amunsurum kaseboni ade asi na afiba de ba ko abanti kofi bo amena yenya afiba birthday ni ma na yenso so na tam ko we a happy birthday en confirma Emmanuel asiedu jima Emmanuel asiedu jima na dodo afra wo se junior oboase ana won se yi de wa betena nkran kutuba bi enti o ma wo more life more money more blessings and more wins this year. Keep shining champ. Keep shining champ. Stay blessed from Berma 10 gramo kwabena ahofe ena ochirim sende na de nyina Emmanuel asiedu ejima dodo na fro se junior say na oboase pa na afine say yi de baba betena eye enkran akra e okutuba bi yakopon ma kwatenten o masika emu wo so eno achi o manhira na afin so ne panyinam na osa ban mu kwaso ahyen na bibia nya kama emfa ma ho we every Berma 10 gramo kwabena ahofe ena ode awode de ba DJ Fiba eni pia so ema yensa eka ye kasebo ne de asi emusemufo ne ye Miss Mabel antwene se mu ede ema yen champion tere de ekopie mu e wo Facebook NF YouTube kasebo no wonya bi ehwe yem sans na DJs gibi echinchim kasefrene fruma ede som ya wiei mark yese suma kwa hene ebo ye ho ba honhom kwa suma honhom bi anya ye sutumi a obo aye pa akenkafo ye banu tu edi ameje so ya wofa ose ade ya de wa at Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Mahutedin ane bantwe bonana watafrija mene. Adjoa Agyei Sikapa. Nti ya na waya ne sama me wate. Mate. Ye mamunyi na mo ane ti addition na Adjoa Siki na pamfo ene betoa dwumadie so a eye dira wa dwumadie no. Enyu ka 7 na oyi free ha na mo de in fact. Wa hwere ne ma pa yakra mo.